Kumba kat arngut ki kena arit berkisam lalut ki layap no asyan bataki paungut ki beladon hapring ki jing mensau ke bajur ba hadin bawa roket bom ulah hap berptekin san hakawi nang jikail kai football matkat ba kidang don hapring ki jikil kai football hapok kari Israel ong ki body page kari Israel. Ka Israel Defense Force IDF kala kena bawa roket bom udah uplasiat dak kenhun leno kepada kari Lebanon ka Hezbollah. Kapal penhap anong ba ki drus jong ka Masjid Sham. Ya kena gajing kena ke Israel kepala kentai juru dah kena kenhun leno ke Hezbollah. Nagal yang mentirang ba ke Israel Benjamin Netanyahu lapan pau pakai Israel kan sakuput persya ya kena gajing le jongki ke bahadu belasim ya kimensim balui-lui. Nagal yang no aiktin ke Hezbollah Muhammad Afif upala paktin syaka United Nation UN. Ula kentai war ya gajing don keti ya kena gajing tombor. Handai kena gadai nak roket interceptor jongka Israel hi. Kibori pe ke Israel kili itu ba ki belayap akan dengan jingjia kita kibdang don akhir tasipau ban arpos 6 kerta kidan ru kila tai kubor ke Israel ki belayap tu ba ki belakam hai ru kila yap lang akan dengan jingjia akan dengan video lala ban UI ki pai ba ki belay don lang krui akan dengan jaka ki bedangi ap ya ki kali kit nongpang ban ra ru ik bala mensau bat ki belaklat jaka sumar kasnong Masjid Sham ka de gawe ni South League snong ha Golan Heights hak bapal arpsan hajar ngut nak kenhun yam baca bendel dros kiba keren tak ketin rap nak liang no ketin ka IDF Daniel Hagari habola lejngo syakane jaka ola penpau ba ka Hezbollah kala kentai batok jubor halo ke jingdon keti ke jongka hakane ke jingjia kistar wal bani ajungi kala penpau syai ba ka Hezbollah kadai putun keti bat peniap ya ki kena ke balului bat ka Israel kanam sengap setia handai kan sak keput persya yaki benrap susu uni no ketin ka IDF